आं बेफोरबायदि ट्राइबेलनि गोसोआव आघात होनाय एबा ट्राइबेल बेरेखा बाथ्रा बुङाखै। खुलुमबाय स्टुडेन्ट दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव एमपि बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा गोबाव समनि उनाव एबा बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुलनि जे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो एबा ट्राइबेल सुबुंफोरानो सोमावसारदोंमोन एबा बे समाव गोख्रों फिनजाथाय होदोंमोन बिथां दिलीप सयकिया बिथांखौ। आरो बेनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। दिलीप सयकिया बिथाङा खुगा बेखेवनाय लोगो लोगोनो बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे ट्राइबेल बेरेखा आं बाथ्रा बुङाखै एबा ट्राइबेलफोरखौ आघात होनाय आं बाथ्रा बुङाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। जनजाति भाई बन्धुসকলৰ বা অগ্নি ভাতৃসকলৰ সেন্টিমেন্টত কিবা আঘাত দিয়া কথা মই এষাৰো কোৱা নাই। बे समाव दिलीप सयकिया बिथाङा बे समाव ट्राइबेलनि बेरेखा बाथ्रा बुङाखै। ट्राइबेलफोरखौ आघात होनाय बाथ्रा एबा दुखु मोनहोनाय बाथ्रा आं फंसेबो राव बुङाखै होननानै बिथाङा गुबै आयदानिफ्राय दोरोदनायखौ नुनो मोनो। बे समाव बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा गावनि खुगाजोंनो रोखा रोखा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुल मोनसे जायगायावनो मोनसे हादरावनो माबोरैहाय थानो हागौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। जुदि बिटिसि ओनसोलनि बा बे समाव बर'फोरा एबा ट्राइबेलफोरा गुवाहाटियाव जुदि हा बायनानै थानो हायोब्ला बिथांमोना जुदि बै जायगायाव हा बायनानै थानो हायोब्ला सोरबा असमिया सुबुङा मानो बिटिआरआव थानो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुलनि बाथ्राखौ जेब्ला पावाराव फैयोब्ला बेखौ नायफामनाय जागोन आरो बियो बबे मोनसे हादरनि बबे संबिधाननि होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। जों फैब्ला बेखौ नायफामनाय जागोन होननानै दिलीप सयकिया गावनि खुगाजोंनो बिथाङा बुंथिदोंमोन। नाथाय बे समाव दिलीप सयकिया बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा जेबो बाथ्राखौनो बुङाखै होननानै बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां दिलीप सयकिया बिथांखौ। सिगाङाव बिथां बुंजेननाय आरो ट्राइबेल बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासंना लाग्रो। যে ট্রাইবেল বেল এণ্ড ব্লক এটা বিষয় আৰু 6 শিডিউল এটা বিষয়, দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে। হয় 6 শিডিউল হ'ব, নহয় ট্রাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব। 6 শিডিউলো পাব, ট্রাইবেল বেল্ট ব্লকো পাব। এই দুটা বিষয় মই ভাবে এইটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো, কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব, বিটিআৰতো আহিব পাৰিব। বড়ো মানুহে, জনজাতীয় মানুহে, অন্য মানুহে, বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে? পাৰে নহয়। ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে? গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে। তো বিটিআৰত নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই। बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा गावनि खुगाजोंनो एबा बाथ्राजों बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुल बे 6 सिडुल मोनसे जायगायावनो मोननै माबोरै आयेन थानो हागौ आरो बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुल बेयो बेसेबां संबिजिदारि एबा कन्स्टिटिउसनाव बेसेबां एडभान्टेज दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा बे समाव बेसेबां गनायथि दं होननानै बिथां दिलीप सयकिया बिथाङानो बुंथिदों। ट्राइबेल बेरेखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। आरो बे दिलीप सयकिया बिथाङानो बुंदोंमोन जे बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुलखौ बे समाव पावाराव फैयोब्ला एबा बिजेपिआ सरकाराव फैयोब्ला बेखौ नायफामनाय जागोन, दाफामनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। आरो बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बर'फोरा एबा बे समाव ट्राइबेलफोरा गुवाहाटियाव थानो हायोबा डिब्रुगड़आव थानो हायोब्ला मा जाहोनाव बे समाव असमिया सुबुङा, थागिबि सुबुङा बे बिटिआरआव एबा बिटिसिआव थानो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। बेयो माबायदि आयेन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। ट्राइबेल बेरेखा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जाय ट्राइबेल बेरेखा बाथ्राखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों रावजों बिथांखौ सोंखारिदोंमोन। आरो बिथाङा बे समाव गुबुन गुबुन जायगायाव जाय जायगाखौ नोजोर बोनानै बे समाव ट्राइबेल थानाय, गुबै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक थानाय एरिया एबा 6 सिडुलाव बे समाव दिलीप सयकियाखौ हाबनायनिफ्राय बेन खालामदों बा हाबनो हाया होननानै बिथांखौ बुंथिदों।
बुंथिदोंमोन एबा बिथांनि दरजाखौ शाटडाउन खालामदोंमोन ट्राइबेल संघआ आरो ट्राइबेल संघआ गुबुन गुबुन समाव बे समाव दिलीप सयकिया गो बेक एन्टि ट्राइबेल गो बेक होननानै बिथांमोना स्लोगान होदोंमोन आरो बे समाव बिथांखौ जेब्लासिम निमाहा बिया अब्लासिम बिथांखौ बर्जन खालामनाय जागोन एबा बिथांखौ बे समाव ट्राइबेल एरियायाव हाबनो होआ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेनि उनावनो बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे दिलीप सयकिया बिथाङा जे सिगाङाव ट्राइबेलनि बेरेखा बाथ्रा बुङाखैमोन होननानै बिथाङा बुंथिदों ट्राइबेलखौ आं जोबोद मोजां मोनो बर'फोरखौ जोबोद मोजां मोनो होननानै बिथाङा गुबुन मोनसे निमाहा बिनांगौ नाथाय निमाहा बिनायनि अनगायै बिथाङा गुबुन रावजोंसो सोलायदों एबा गावखौ दाय गैया होननानै फोरमायनो थाखाय नाजानायखौ बे समाव नुनो मोनदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बे समाव ट्राइबेलनि बेरेखा बाथ्रा जिहेतु सिगाङावनो नोंथांमोना रोखा रोखा नुखादों बिथाङा रोखा रोखा बाथ्राखौ बुंखादों नाथाय बे बुंखासेयावबो बे समाव ट्राइबेलनि नङाबा ट्राइबेलनि बेरेखा बाथ्रा बुङाखै आरो बे समाव गोरोन्थि बुजिदों आरो बे बाथ्राखौ बेवहायनो दोनथ'नांगौ होननानैसो बाथ्रा बुंथिदों नाथाय बिथाङा निमाहा बिनायनिफ्राय जानगाराव थादों बिथां ट्राइबेल बेरेखा दिलीप सयकिया बिथाङा जाय दिलीप सयकियाखौ बे समाव ट्राइबेल एरिया एबा बिटिआर ओनसोलफोराव आरो खायसे खायसे जायगाफोर डिमा हासाव कार्बि आलं बेफोर जायगाफोराव ट्राइबेल बा अल आसाम ट्राइबेल संघआ बिथांखौ बेन खालामदों एबा बिथांखौ हाबनो हाया होननानै गोख्रों फोसावथाय होदों आरो बे फोसावथायखौ मान होआलासिनो बिथाङा बे समाव गावनि जे बुंनाय बाथ्राफोरनिफ्राय लानानै बा बाथ्राखौ लानानै बिथाङा दोरोददों बिथाङा निमाहा बिनो थाखाय लाजिनाय मोनदों जायनि थाखायनो बिथाङा बे समाव आं बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखै होननानै बिथाङा बुंदों गले गले नोंथांमोननो बा रायजो राजाफोरा नुदों बिथाङा ट्राइबेल बेरेखा एबा ट्राइबेलनि बेरेखा बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ बयबो रायजो राजाफोरा नुदों नाथाय बिथाङा माबोरैहाय बे समाव बेरेखा बुङाखै एबा ट्राइबेलनि बेरेखा बाथ्रा बुङाखै होननानै बिथाङा बुंनो हाखो ट्राइबेलफोरा एबा बे समाव ट्राइबेल संघआसो गोरोन्थि बुजिदों दैदेनगिरिफोरासो गोरोन्थि बुजिदों होननानै बिथाङा माबोरैहाय बुंनो हाखौ जाय समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जा एबा बिथां दिलीप सयकिया बे दिलीप सयकिया सासे एमपिया बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला बिथांखौ माबोरैहाय फोथायनो हागौ एबा बिथांखौ फैबाय थानाय समाव जे बर'नि बेरेखा नङा ट्राइबेलनि बेरेखा नङा होननानै माबोरैहाय गनायथि होनो हागोन नाथाय बे समाव सासे एमपिया मोनसे गिदिर मासियाव थानाय सासे दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिया बे समाव संबिधानखौ दहाय होनानै बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खुंनो फैयो आरो बे समाव बिथाङा बारे बारे नंखाय बाथ्रा बुंग्रा सासे दैदेनगिरि बै दैदेनगिरिखौ बे समाव बर' समाजा एबा ट्राइबेल समाजा उननि समफोराव मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन नाथाय बे समाव रोखा रोखा नुसारदों दे बिथांनि गोरोन्थि एबा बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा सिमान जानायखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय बे समाव बिथाङा जे नंखाय बाथ्रा बुंदों बे नंखाय बाथ्रा बुंनाया बे समाव सोराङाव फैनायखौ नुनो मोनदों जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक এটা বিষয় আৰু 6 শিডিউল এটা বিষয় দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে হয় 6 শিডিউল হ'ব নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব 6 শিডিউলো পাব ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকো পাব এই দুটা বিষয় মই ভাবে এইটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব বিটিআৰতো আহিব পাৰিব বড়ো মানুহে জনজাতীয় মানুহে অন্য মানুহে বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে তো বিটিআৰত নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই 6 শিডিউল কাৰণে এইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বিষয় আছে গতিকে দুখন চৰকাৰৰ দুখন আইন এটা অঞ্চলত প্ৰযোজ্য হ'ব নোৱাৰে এটা আইন এখনে আইন হ'ব দুখন আইনটো হ'ব নোৱাৰে ইয়াতেই জন্ম ইয়াতেই মৃত্যু আজু ককাকৰ দিনৰ নামত তেওঁলোকৰ নামত মাটি আছে সেই মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে সেই মাটি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে নতুনকৈ বৰ্তা নাপায় এইটো কি দেশৰ কোনখন আইন জম্মু কাশ্মীৰতো এতিয়া মাটি কিনিব পৰা হৈছে 370 ধাৰা যোৱাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত মাটি কিনিব পৰা আজি একচুৱেলি ফেচবুকত গোটেই কথাখিনি কোৱা কথা আছিল তথাপিও আপোনালোক মই জানো যে আপোনালোক সাজু হৈ থাকিব আজি কলাইগাঁৱত কাৰণ কলাইগাঁও মোৰ প্ৰিয় মানে সাংবাদিক বন্ধুসকলো প্ৰিয় জেগাটোও প্ৰিয় মই এটা কথাই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে
জনজাতি ভাই বন্ধুসকলৰ বা ভগ্নী ভাতৃসকলৰ চেণ্টিমেণ্টত কিবা আঘাত দিয়া কথা মই এষাৰো কোৱা নাই। প্ৰথম কথা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি আমাৰ যি দেশখনৰ মূল যিসকল বাসিন্দা জনজাতি বা খিলঞ্জীয়া যিসকল লোক আছে, এই লোকৰ বিৰুদ্ধে এই লোকক কিবা অপমান কৰাৰ ধৃষ্টতা মোৰ নাই। গতিকে মোৰ বক্তব্যত হয়তো ইয়াৰ ভুল ব্যাখ্যা হ'ব পাৰে বা হয়তো ক'ৰবাত বুজাৰো অসুবিধা হ'ব পাৰে বা মোৰ কোৱাটো হয়তো ধৰণটো বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মই জনজাতি ভাইসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াক লৈ কোনো ধৰণৰ আৰু বিতৰ্কৰ অৱকাশ নাই। আকৌ মই স্পষ্ট কৰিছোঁ, BTCত বা 6 শিডিউল এৰিয়াত জনজাতিসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত যি আইন আছে বা বেল ব্লক আছে, তাত এজনো মানে বাহিৰা লোক যি কোৱা হয়, বাহিৰা লোক মানে ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া মূল আদিবাসীসকল বাদ দি আমি যাৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাই আছোঁ, তেনেকুৱা কোনো এজন লোকও যাতে তাত থাকিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা কঠোৰ নীতি বা পদক্ষেপ চৰকাৰে লৈছে। গতিকে জনজাতিসকলৰ লগত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত জনজাতিসকলৰ লগত আমি ছাতুৰ দৰে আছোঁ। ইয়াত অপমান কৰাৰ কাৰো সাহসো নাই আৰু কোনেও অপমান কৰিবও নালাগে। যদি মোৰ বক্তব্যত কাৰোবাৰ হয়তো আঘাত আহিছে, কথাটো কৈছোঁ, বুজাত ভুল হয় বা হয়তো কোৱাত কিবা কাৰণত ভুল হ'ব পাৰে। গতিকে তাৰ কাৰণে মই সেইসকলৰ ওচৰত মই দুখো ব্যক্ত কৰিছোঁ। বেলেগ কথা একো নাই, মই কোৱাত একো কোনো ধৰণৰ ভুলকৈ কথা কোৱা নাই। কিন্তু যদি ক'ৰবাত বুজাত বা ইয়াৰ যিটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বেলেগ ধৰণে কৰা হৈছে, তাৰ কাৰণে মোক কোনোবা অঞ্চলত মানে নিষিদ্ধও কৰিছে জনজাতি অঞ্চলত, মই সন্মানীয় ট্ৰাইবেল সংঘৰ নেতাসকলকো মই এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে মোৰ বক্তব্য যি আহিছিল তাত মই কোনো জনজাতীয় লোকক মানে অসন্মান কৰা বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা, এইবিলাক আমাৰ সপোনৰ বিষয় নহয়। আমাৰ মন প্ৰাণত সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি সোমাই আছে। সকলোৰে বিকাশ, সকলোকে লগত লৈ এই নীতি আমি সদায় লৈ আছোঁ। আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী দিল্লীত বড়ো ভাইসকল গ'লেও মই তেওঁলোকৰ লগত থাকোঁ, ৰাভা ভাইসকল গ'লেও ময়ে তেওঁলোকৰ লগত থাকোঁ, আমাৰ কাৰ্বি ভাইসকল গ'লে তেওঁলোকৰ লগত ময়ে থাকোঁ, কোচ ৰাজবংশীসকল গ'লে তেওঁলোকৰ লগত বেছিভাগ ময়ে থাকোঁ, শৰণীয়া কছাৰীসকল গ'লে তেওঁলোকৰ লগত ময়ে বেছিভাগ থাকোঁ। গতিকে এইটো লৈ এছাম হয়তো কোনোবাই অলপ বেলেগ ধৰণে মোৰ বক্তব্যক ৰাজনীতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই বিতৰ্কৰ আজিৰে পৰা অন্ত পৰক আৰু সকলো জনজাতিৰ যি অধিকাৰ আছে, সকলো জনগোষ্ঠীৰ যি অধিকাৰ আছে, আমি সকলোৰে সমবিকাশ সমমৰ্যাদা, আকৌ কম মই সকলোৰে সমবিকাশ আৰু সমমৰ্যাদাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ। গতিকে তাত কেতিয়াও আমি তাত কোনো আপোচ নকৰোঁ, কিন্তু জনজাতিক অপমান কৰাৰো আমাৰ ধৃষ্টতা নাই।